खुरुमजरी मियंग ताबिरिबो मयाम पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा ngasi gi maru oiba pau pizari ngamkhai amasung apunmi saktam ngakuna thanaba daip teleba mari leinaba singa unaduna miyam gi ihul khangna thabak tawri haina chief minister N Biren na haikre framework agreement ki mayukta manipur civil society singna august amada manipur pumba general strike tawragani haina lauthokre amasung anoba lengak asuna janims hospital da lemna test yang ka taret tawbi khudong sawa phangangani haikeba adu misang sangaleba mioi khara khakki oiduna leire hojik makhatana pau sandona pizari ngamkhai amasung apunbi saktam ngakuna thamnaba daip leba mari leinaba singa unaduna miyam gi ihul khangna thabak tawri haina chief minister N Biren ngasi ahanba manipur rifles ke banquet hall da pangthokpa kargil bijoy divas ki tharamda haikre mahana makhatana lengak asun miyam gi ihul khangna amasung leiba ke kanagadaba karamna amasung karina fahangani haiba khangna thabak tawri makhatana su tawhigani ngamkhai amasung manipur gi apunmi ge saktam soholakpa yaba laklabadi aikoi punna thengnaminagadabani community amagi natragana party amagi haiba wakhalol da chatlabadi apunmi ge saktam kairakpa yai lengak ki onadi tangai phadrabadi akhanaba assembly session phawa kauduna punna firep laminaba yai haiki leiba jati sisi amatoina koi punsilaga amatoina koi nanaga amatoina pangod sagatla manipur se kallaga laini pullaga laini andoini pullaga laini aina nani wasna community amagi thamoi sopa ya bawa jati amagi mathai nungai le bawa se nani nathra nangoi khangdo mi am polkre koi le minai ba koi state koi naga wa gera koki wa gera mai pangdo gera anybody se koi se me horo ne le koi punna le ne se ke obinu ko na ala hai bang ma le madu da hai ro sai da koi ma sen mai pa laga launga ga koi ma sen gi marka nung sinar ba po ga aduna punna mate koi sai de koi le miner ba koi ma se toina khola ga koi punchil laga apun boina thengna ne bhona ga madu ge ideology dine phener dinga sigi no government if require circumstances ne pora ga de koi special session de phamga ayeng ko ba ai hangjit ko ba masan any moment apai madu ge government sina ma di or political party mani manipur gi mia manipur koi punna hingmin na ba punna le ni na ba koi sem sarga lei chief minister makhatana border pillar gi issue amasung manipur university gi issue se manipur lengang lumna lauduna central government ta taksinduna lengak asigi firep khangan khre central government asu sab sab thabak paikhalakle democracy chapalebak nina democratic oiba khongjang sangsensi lairaba nomagi khusumna imam manipuri ba singisu khanthasi राजनीति तौनदना वायलेंस के थबक थरम सिंह खोंजंग संगसिनबदा यावबी गेनो हाइखे इशू द कमसे पॉलिटिक्स बॉर्डर की जमुत थवाई कट के मणिपुर ले खुद में लोई कट के हर के दिन भारतनी येंजलनी नोई सिविल स्टेक होल्डर कना कना योहन गदब योहन लो है योहन नहीं है मधु करी नो पिन खन दुइसे ये नाम से मिन रे करा दे करे दो ताना रे यस मोय रिव्यू दो में है यूनिवर्सिटी की छात्र में आना तालाई को ओदा में आना तालाई से खाम नो ले मोय की नुमाई ते बखर दे तालाई यस हाई लो को से कोई गवर्नमेंट में मतो होना कोई आना को कोई बंदे तो खामली से गवर्नमेंट की बर्डो की वांग ले लेने अदु मुशु ताई मुशु भी ले को लाइला शो है बस साथ सिंगा तनी हो जाते ए कोई की बर्डो की वांग ले लेने ना कोई आदा हाई मिन न बताओ ने बात मुश ताई पर हाई ताई जिसु तक नहीं कन्ना नाने के वाली साहब तो पॉजिटिव बॉय अदना मोइन हायर में रिपोर्ट ऑफ सेंटर कन्वे तो कोई जिसु कन्ना तंदरी अथवा मतलब सॉल्यूशन हो पड़ना सुमाइना मामा की मफम दूसरा साना स्ट्राइक तोड़गा अप्रोच तोड़गा सॉल्यूशन पर कोई आबवानी अदना वी शुड नॉट गिव हरास टू द जनरल पब्लिक अकोई दी पोट नमगी वो है तो जनरल पब्लिक पे हरास तो कुछ मसे कोई तो कुछ ngasige thormaduda deputy chief minister Y Jaykumar minister MLA police amadi civil ki makok chomba official kayasu sarup yakhe deputy chief minister Y Jaykumar na lising masama panno draga mapanda thokiba kargil vijay operation vijay de india na mai papangam ki operation aduda indian army changa kun metare lekhide maduda manipuri masa yaukhe
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ District Administration Bishnupurnasu Kargil Divas Tharam Mini Secretariat Complex ki Conference Hall Pangthokhi Tharam aduda AD CM Gojendra amasung District Level Officer sing saruk yaduna Kargil landa laikhidraba singi mafamda ikai khumnabu utkhi Kanglup amu pele nabo honabada atopa kanglup simbu kangkhong sainaba Bharat Sarkar na Lauragriba Khongthang asigi mayokta Manipur gi civil society singna August amada Manipur pumba general strike tawragani haina lauthokre ngasi Kwakatel daleba amukogi office da pangthokiba paugi mifam amada amukogi president PH Devan Sarmana NSM IM ge peace talk warusin puraknaba lakhulagriba Khongthang asina North East ki state singda sarang naba thorokpa yabamong amada orekloi haiba ngamde makuina lakhulagriba Khongthang asidi Kanglup amada santi lagalaga atoga atai Kanglup singana tangdu leita handanaba honaba thawungi masina Manipur gi apun bigi saktam bo thugaina bo honabani Bharat Sarkar na Manipur gi apun bigi saktam da thugaina ba makhata na honarak labadi Manipur amadi Bharat ani samnada ba haiba fire phawba Manipur miyamna laurakpa yai Lagriba July tang kungani panda Kaisampat ahibam lekai da miyamgi wakamifam ama sathagani loinana Lagriba July tang kuntraga mathoigi ahing nongai digi August ki tang amagi ahing nongai phawba Manipur pumba general strike sathagani loinana mathang thagi tang talagani panda miyamgi khongchat amasu satkani civil society singna laurakliba khongthang asi Manipur gi tungi yenglaga lawba firapni masi Kanglup masel nungsinadaba honaba firap nate masida miyamna lana Kanglup masel ungkhatnaba sindigano haiki July ki tang kuntra mathoi gi ahing nongyai dagina tang amagi ahing nongyai phawba mapum moina tang amasi ekoi general strike lauthokchari general strike sigi manungda miyam singna adugumlaba Bharat Sarkar gi thausil thaurang sing asigi mayokta miyamna apamba phongdok piu aningba phongdok piu Manipur gi ngamkhai kaibe yaroi apunba ki saktam thugaibe yaroi kariguma Bharat Sarkar na miyam gi apamba sigi mayokta lakpa targadi aikoi Bharat ka amukhana aikoi samnadaba Bharat ki thausil kaya ase masigi mayokta aikoi lepkani haibagi wakhalon du phongdok piu haibasima aikoi thamjari CCS ke Vice President Jetenda Ningomana Bharat Sarkar na lokala diba Khongthang asigi mayokta Manipur pumana amatu anyan lepminanaba saktam miyam mamangda uminasi Nagaland sananiba ek amabo yumthang nariba state singi naga taba mafam singda sana hangani haiduna silaktiba Khongthang asi Manipur gi apunbagi saktamda kayakpa yabagi singnaba sauna lei Manipur miyamna Bharat Sarkar gi firep ki mayokta lepminasi haiki हाइबस एक खुंदारिब खुदुंगना इखोगी थाइन देगी ममांगै देगी खुनुंगसी चानिनना लेमिनरकपा अवाबा कयादा सरुक यामिनरकपा नुंगाइबा कयादा सरुक यामिनरकपा अदुमना ngasisu अखोई अपुनबो खोंजों अमादा संगसिन मिनसी लोइना लोइना इंडिया गवर्नमेंट सु अखोगी मणिपुरी हाइना खंगनरिबा लमदम असिदा लेबा मियुइसिंग असिना इंडिया हाइबा लेबा असि मालेंबि थागदा पुगना होनबा मतमदा यामना चाव थौदांग लौरी हेबसिसु इंडिया गवर्नमेंट खंगबम थोई उसिन तासना दिबिदा अखोइबु मांगनबा अखोइबु नमतना न होनरबा थोंग थुखिल दुदी अखोइ मणिपुरदा लेबा मियाम पुनमंगना मदुगी मायकता लेबिनसे UCM के President Sunil Karamna अरुणबा एजेंडा का लोनना इनेकिवा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के वारोल ngasidi media da thorok pa hore naga peace talk asuna Manipur gi apun mi saktam sokpa yaba thabak amata lokhat pa yaroi Bharat ki parliament su Manipur thugai na ba policy pass tabasu yaroi state amada state ani lehenna ba silak pa mata masida BJP Manipur Pradesh na Manipur gi apun bi saktam da akai ba karisu leiroi haiduna ngasi fawa leithokle political parties na khanglaga natraga na khangdana ngang libra karigma makhoi gi apun mi saktam da sobal abadi Madugi Daipta BJP Manipur Pradesh na Pugudavani Haiki 371A se masi extension of Greater Nagaland ni aduna lengak ani thokpa yabagi wapom gakla asibokta Manipuri State Unit BJP na karim to tawroya na hanjan hairi wapom se khangna hairi bra khangdana hairi bra haiba se sapsana Manipur BJP State Unit ki poda se Manipur miyam da minam wapom se thambayaroi aduna karigumba hairi wapom se sina hanjan harakto taragadi akoi makoi gi mathakta chu akoi akanba hena paratambagi photo koi legani aduna suklu raba tanja asida karim to yawro haibase makoi na kayamna guarantee tawbanga mage haibase akoi thamjaningi
अनौब लेंगाक असुना जेनिम्स हॉस्पिटल द लेमना टेस्ट यांखै ग तरेत तौबगी खुदोंग साबा फंगनगनि हाइकिबा अदु मिसंग संगलेबा मिवे खरखकी ओइदुना लेरे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुसिंग सरकार असुना लाइरबा प्रजा मियाम गी खलगा जेनिम्स समदि रिम्स द ओपीडी यावना हॉस्पिटल द लेबा अनाब सिंगना टेस्ट तबदा पुन्ना टेस्ट यांखै तरेत की मनुंग सन्मसिंग लेमना तवनगनि हाइख्रबसु चीफ मिनिस्टर ना पामलिबा पांदम अदुगा हॉस्पिटल द तौथरकलिबा थबक सावना खेनबा लेरे जेनिम्स हॉस्पिटल दा अनाब अमगिदमक टेस्ट तब चलबा मियोय अमना आईएसटीवी न्यूज दा ईसीजी रैपिड प्रोफाइल टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट सिंबा डॉक्टर ना टेस्ट तौनबा खंगलकपदा जेनिम्स हॉस्पिटल की मरी लेनबा मियो सिंह हारिबा टेस्ट मखल असि यावना अतै टेस्ट सिंह मापान के लैबोरेटरी सिंह दा तौननबा खंगलकले हारि चीफ मिनिस्टर ना अथुबा मतन मियेंग संगुना लाइरबा प्रजा सिंगी अना लायंगबदा खुदोंग जानबा फंगनबा पाइखटखिबा थबक अदु मपुंग फाना फंगनबिनबा अपील तौरकले अमरोमदा आईएसटीवी न्यूज दा फंगबा अतोपा सोर्स अमगी मतुंग इना जेनिम्स हॉस्पिटल के मचिन चटपा मियोय अमना फोंदोरपदा हॉस्पिटल असिदा लेमना टेस्ट यांखै ग तरेत तौनबगी खुदोंग साबा पीरिबा असि असौ असंग अमदि मिसंग संग लैबा मियोय खरखकी ओरे लारबा मिसंग संग लैतबा मियोय सिंगना हॉस्पिटल की मापाद लैबा लैबोरेटरी सिंग टेस्ट तौहन नबसु अंगम अथौ अमदि मिसंग संग लैबा मियोय सिंगदी हॉस्पिटल असिगी मरी लेनबा मियोय के अयाब लौरगा टेस्ट खुदिमक लेमना पांगथोपगे थबक चथरी हारि सोर्स असिगी मतुंग इना असिगम नियम कायना चथरकलिबा थबक सिंग असिगी मतंगदा ऑफिशियल खरना हॉस्पिटल की मकोक थोंबो अथॉरिटीज सिंगदा चुमथोंगनबा खंगलबसु करिसु खंगसिन ओसिनदना लेरे हारि मणिपुर लेंगांगना थमलिबा पांडम अदु जेनिम्स हॉस्पिटल ना सथरिबा थोंग असिनदि मियामदा टेस्ट यांखै ग तरेत लेमना तौबगी पांडम फंगनबगी महुत्ता वाथोक लाक्नबगी मसाक अमा ओहलगनि हारि ngarang ahing long lepna subadigi lamlai kendigi mafam kharada ising isau thokle kendra sigi manung sama saijang amadi laima kong mapalgi lona ba mafam amasung saijang amadi samukok lona ba sarukta imphal ukhul lambi ge saruk phaba ising thumjil lubadigi chathok sasin yarudre ayupungni padom taba matamda isingi imai khara hantharakpadigi gari chathok sasin tawnakhi khanghaudana chawrakpa isingna saijang ge yum kaya ising thumki nongada laima kong mapal saijang amadi samukok na singbugi labuk sing ising thumjin kibana लौफम कया सिरगद्रा हाइना अवाबा फाउनरे इसिंग साउना मरम ओजना अवा अना तारबा लौमी सिंह लमलाई केंद्रीय एमएलए के एसआईएस बीरेन बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड इबोमसा सौमुंगी एसडीओ नजिंगमना इसाउगी फिबम यंगसिनख्रे इसाव सोनापुर डिस्ट्रिक्ट की थिवा खुलगी लौ एकर सहम लोम अमांगता ठोखरे मरी लेनबा अथॉरिटी ना अमांगता ठोखरबा इमुंग सिंगी मतेंग पांगबिनबा पुनिंग सिंगसिलक्ले वाथोक वरबा बॉर्डर पिलर यंगसिनबा सेंटर के टीम लाखिबा अदु पेनिंगाई ओइदे हाइना इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर हिल एरियाज मणिपुर इसम के प्रेसिडेंट योइमी हराम न फोंदोखरे वाफम मसिंगासी कैकु पाचा लेबा इसम के ऑफिस ता पांगथोबा पावगी मिफम अमद महाना फोंदोखिबने हराम न मखाताना बॉर्डर पिलर के इशू असि इसम लिसिंग निता हुमदेदिगी हौना होनदुना लाखिबने हंदक सेंटर के टीम थारखिबा अदु मणिपुर के इतिहास ता अहान बने मदुगी दमक पालिबा गवर्नमेंट पो थागतली तबतबो मियाम न पामिब वाफम ओइना पांगथोनबा फिरेप अमा लौबदि संगे हंदक सेंटर के टीम लाखिबा अदु मांगजौना इसमदा खंगलखिबा लई इसम गी माइकैदगी सु मेमोरेंडम पिदुना बीपी मरफुग माथोदगी मौद्रग मंगा फावा रीसर्वे अमसुंग डिमार्केट तौनबा तक्सिनखि खोंसत अदु यामना तेनखिबना वारी सानबगी मतम फंकिदे मदु नुंगाइतबा फावी खोसु खुलाई अमदि सियासा निंथिना यावक्ति हाइना सर्वे ऑफ इंडिया दगी फोंदोखिबा अदु यानिंगदे मपुंग ओना येंगलबदा खोंसत अदु मियामना पेनिंगाई ओइदे हाइखि हाइनिंगबदी मथंगदा लाकपा कांददी इंटरेक्शन की मतम जिसु फचना पीरगा अखोगी व्यू ओपिनियन चिकदी लेब्रा हाइजिसु तौबीरगा असिगी मतुंगैना तौरति सोल्यूशन पुरक ngамगनी अदुगा ngasi मोइना गवर्नमेंट सिना तौ बिबा हाइबसे यामना थागले मथंगदसु असुमाइना असि लेरे हाइ कांदा अथुबा मतमदा असुमाइ सेंट्रल गवर्नमेंट निसु प्रेशर पीरगा लाखन पिरो हाइबसे अखोइना तुम लास्ट अपील तौनिंग Publicity and Information Secretary D. Solomona Handaki Kongsat Aduda Kwathagi Miyam Nalaukiba Togdang Adu Isam Amasung Border Area Committee Thagat for Fongdo A Watoga Silibak Miyam Gini Puna Tenganaba Matamda Mai Pakane Mana Aningba Wafum Loina Fongdok Narabadi Warasin Pura Pangamloi Hidam Masida Lengak Nasu Miyam Sangba Sungani Haiki Political Party Amam Lajakraba Mipung Kudi Munusu Manipur Gini Go Hairaga Adukdagi Habigi Damak Kandavida Amatha Oina
अखोई लेमिनबा हाइबसी ख्वाइदि मरु ओइबनी अखोइना सेमलिबा कमिटी सिंगसी border दा लेरिबा मिपुम खुदिंग मा अखोइ मेंबर ngakतनी मेंबर खुदिंग मा असे स्टेक होल्डर नि मसीगी अनिंगबा मखोइना उहौबा ताहौबा हिखिबा कोंगाय हिंगलिबा कोंगा हाइबसी अखोइगी कमिटी अमसुंग इजमगी खुद चप चाबे अखोइना रिकॉर्ड थमलिबनी मदुगुम मयाम से अखोइना चप चाबे मियाम की ममांगदा मणिपुर स्टेट सिगी गवर्नमेंट की ममांगदा थमगे हाइबा मतमदा मतम फंगहंदबा हाइबसी अखोइगी लाइबक थिबा अमसुंग यामना नुंगाइतबा अमा ओइना अखोइ फाउजे अखोइ इचिनाव क्वाथागी इमुंग मनुंग म्याम थादो मसा मसागी अचिन म थादोकलगा मियाम की दमकता मोहन खोलाव लाउखिबसे अखोइ कमिटी नसु यामना अपेनबा ख्वाइदगी नुंगाइबा अमसुंग अफबा मजी कावरोइदबा अखोइ हिस्ट्री अमने हाइबसी अखोइ कमिटी नसु अरोइबदा अखोइना थमजरे मणिपुर की बाउंड्री ओरिबा इंडिया म्यांमार ngam यंगसिन लाखिबा सेंटर की म्यूजिक की कॉन्सर्ट मणिपुर मियामदा नमथाक तोब लाखपनी हाइना ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन मणिपुर स्टेट काउंसिल ना फोंदोक्ले मखाताना नेशनल अमदी स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर मियाम थवई उसिलक्तबदी डेमोक्रेटिक ओबा मोंग द मियाम की अपामद सरुप यागनी हाइरी हौजे पावगे मरथना अटन ब्रेक अमा लौमिनसे बाबा क्वेक जोन की तातीस कॉलेज दी मम्मल सुमफम खुदिंग चम माने यो सुमांग रोय पिस्ता चलबनीना अदुसु मतकता सुपरलिंक फुटिंग की ऑफर मैम पीरिसिदी ताज इलेक्ट्रिक रंग नो सिन बगुमना योति सिनबया दुदी सनागी मुहुत यांगना सिनबया I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once. Winky's Swiss roll. Yam turabo, bunshibu, Winky samtadi piudana. Booking open for office spaces and retail. The key features are retail shop and cafes, exclusive space for offices and the 5th floor, power backup, modern security system, adequate firefighting system, automatic lift, ladies and gents washroom. For further details, please contact the Swan Tower, MG Avenue, Imphal. Contact number 70852-75110. Email us at swantowerarcade@gmail.com. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Election की मतलब लोग बदी अतो तुम आमु उन्हें फंगरो असुम तौना मैंगो सीजन चतखबदा अदुम हाइना विंकीस मैंगो स्विस रोल्स अदुम फंगरो खंगेदना जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हकचांग सोगथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु ब्रेक की तुंगा मखाताबा पाव पिजरी चीफ मिनिस्टर की हक्सल गत्यंबा मियामना ख्वाइदगी पामनबा स्कीम ओइरे हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जेंटी कुमार फोंदोखरे वाफमसी और सेक्रेटरीट लेबा मिनिस्टर की ऑफिस चैम्बर दा डायरेक्टर के राजू अमरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी याना पांगथोखिबा पावगी मिफो अमदा महांगना फोंदोखिबनी मिनिस्टर मखाताना स्कीम मसिगी मखादा स्टेट असिगी इमुंग लिसिंग 158 की कार्ड यंथोखरे लिसिंग अनि चात्रे तना कानाबा पीखरे ऑल इंडिया की ओना ख्वाइदगी फब स्कीम नि हाइना खनगतुना पब्लिक हेल्थ अवार्ड पिरखिबसु लैखरे स्कीम असी हेना पाक्थोक साक्थोअदुना मियामदा कानाबा फंगहनबगी दमक ngarang amasung ngasi प्राइवेट हॉस्पिटल तारागी अथॉरिटीज सिंग उनदुना खनबा लेरे अथुबा मतमदा मकोइदसु कानाबा पिननबा खनरी गवर्नमेंट की स्कीम अमदी थबक थरम सिंह मियान मपुंग फाना फंगन के हारबदी मियाम की यंबांग संगी गवर्नमेंट लोकल थबक थरम सिंह मियाम पुनिंग थबपियो हाइखे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ तक गवर्नमेंट मणिपुर की तरफ तक अखोनी रिक्वेस्ट तौजिनंग बसे एवरी फजब स्कीम ओरो पॉलिसी ओरो प्रजा की पार्टिसिपेशन प्रजा की कोऑर्डिनेशन दी प्रजा की ब्लेसिंग याउदक सक्सेसफुल होइदे अदन यारगदी प्रजा नमसी जे फुल्ली कोऑपरेट टोबियो देलो नखोर कोऑर्डिनेशन पिबियो तुंग ताबदसु मददगी अखोगी समाज दा होंग लाइबा अदुग मतुंगिना ओमिशन कमीशन मयाम लेरबे मसी इट इज जस्ट द बिगिनिंग होबदंगारी सिना फाइनल ओरे मसी फॉर ऑल द टाइम टू कम सी अचुमदना तुम लेरगा मसी दिग होंगदोबि यादे बनते मतम मतम मतुंगिना लाइरिबा गिवन सर्कमस्टेंसेस मदुदा थेंगदेन बखल प्रॉब्लम दो डील तो बियाना बलै संदोक बिय मदि गुड सजेशन प्रजानसु पिबियो दग मसी कानम लोबियो
Joint College Student Forum Manipurna 6th semester ge exam haidokadabani haiba dabida July tang 23 gi Manipur University the affiliate toba college sing shutdown tobagi khongjang handokre ngasi DM College of Arts ke canteen na pangthugye pawgi mifom amada forum asigi convener a Bekasna University gi wathok na maram ojana Manipur gi college singi 6th semester gi exam haidoktuna lakpadagi shutdown ye khongjang asi sangsin kebne forum asida education minister ga wari sanabada mathang thagi anisuba sayol fawgi manungda 6th semester gi parikha soidana haidokani haibige thajaba pirakpadagi shutdown gi khongjang asi handopane minister na pirakdeba thajaba asina thabak to onthorok tabadi makhata na forum asina khongjang kya chathagani haike muta amadi maikai kaya dagi lakliba appeal bu ikai khumnabaga loinana ngasi education minister unarba matungda August ki second week fawbagi manungda sungsoi soidana haidoklagani haibagi assurance pirakpadagi shutdown asi handokjabani adubu makhata na karigumba assurance asi fulfill tawraktaba targadi mahiroi kaya loinana akhoi makhata akan khongjang kaya su sangsin Handak lengak asuna higher secondary ke lecturer Satruk Marifu ke Nifan Lagodoriba asida thang tagi oza Yahulu haina dabi tawduna ngasi Timax ki Thomi Singh amadi thang tabu nungsizaba miye kayana Lamfiada Lab Education SK Get Solon Sindana Khongjang Sangsin Kray Timax ke General Secretary Saikom Santimitena lengak asida Timax na thang tagi oiba oza hapiyo haiduna matam kaya gi mamang digi takna duna lakpane handak higher secondary ge lecturer lobagi notification tholakpada thang tagi oza lobagi post yawaktaba asi haksin na lobaga loinana education s na higher secondary ge lecturer lobagi form thaba amadi form submit taba kudak tigi thingzille atuba matamda thang tagi oza haptrabadi hauzik lenga na oza lobagi thabak paikhalak leba asi thingzinbaga loinana ki marks na makal makha kaya gi khongjang sangsin lagani haide education minister unadana duga mari lena department gi head sing unadana khoi isum memorandum kya pisin jakre memorandum kya pisin jakhi ba adugum loina khoi aroi boina khoi ultimatum thakra ba da sigum ba notification che khoi tholak tab number morega khoi ngasi isum ba agitation se khoi thangta gi nuksi jabam thangta mahiro sing mayam pulaga sigum ba agitation han boina ngasi form submission toriba adu form thajin ba lali ba sing asi khoi na lepin na ba hana khoi ngarang han khoi press meet tawjagre madhuboda makhata na muk lenga ki maigi digi kemta response piak ta bolena sigumba thabak tharang sim khata na sathabadagi khoi asium agitation asi khoi han boina sangsin jabani ado haiba post asi kowna bagi notification thokri fawa khoi makhata na khosium agitation se tongan tongan ba thangtha lop sing oza sing mahiro sing mayam pun sangsalga khoi akan akan ba agitation ke khoi post asi kowdri fawa khoi sangsin jani Senapati district ki Manu Sanba Purul block ki Thingba Kuno village ta Laiwang Khang da balaina ama Sandorapadagi Khulasi Iroi Taraga ma padam sire Zangal da machin sak saba satpada ngarang tonga mafam singda Iroi Singadu siduna layong kibani Mari dena ba authority na athuba matam da miyang sangduna laina layong khangbo pagalena hinghori ba Iroi Singbo kanana ba hona biyo haina Thingba Kuno village ki Khulgi chairman Tholi na mai lena singge puning singsilakre Iroi Marifuram gi manungda hauzik ni forum phanglaga kungamatoram thiba khangdri imung amagi punna iroi mari fawba mangba yauri masina sauna kunja singda kudong sadaba ama ohelagani hairi hojiksu amuka laihori ba iroi mayam se athubuda department na investigation treatment tobina ba haina government da ningsingjari All Manipur Minor Irrigation Department Employees Association Siduna Numit Nini Subna Satagadaba Joint Educational Program Osi Lampel Pataleba Minor Irrigation Department Haukre Tharamaduda Department Chief Engineer Ice Brajendra Board Ki Regional Director MN Salam Association Ge President S Sanjitna Marubami Singh Wenasaruk Yaki Association Ge General Secretary Ice Balesona Expert Singh na Pak Wafam Singh Asi Employees Singh na Miyam Ge Thabak Mingtina Tawang Ngamnabani Haiki Aikoi government gi oba department amada baza gi oba khusuman ji de aikoi lawrga sare bai koina aikoi gi organization amadi department ji da kari toba ya bagi haiba leiriba department ji da sabak tonginai ba aikoi masing manukta department ji gi oina masak thokpa amadi aikoi gi association gi member oina hena masak thokpa state asi gi samaj asi khara hem wangkhat pa ya ba adung mai state amada bukhat pa ya gadra haidano association asi na sinjaraga minors department asi da aikoi hariba national Workers Education Center and Development Hariba Center as Galoina Nini go program si minors department si M2 kamasung MZO na Manipur Sarkar ge employees sing data suba pe pi na masang sila pa khongjang asiga thana numit
Sama Kungatari Sukre, Nasi Lampel Labor Directorate of Settlement and Land Records Key Office Mamanga, Department of Sigi Employees Sing Atubamatanda, Lengakna, Teresba Pace and Hanaba Wakami from Amafong Cray, Zaya Sigi, Musinga, Lengak, Na Atubamatanda, what is Hanaduna, Zay Esina, Taliba Dabi as a Pitopio, Karigamba, Lenga Asina, Zay Esina, Taliba Dabi Sing as a Pitok Rabadi, Zay Esina Sansilapa Kongzang Singa, Department of Sigi Employees Sing Sarup Yagani Haide. Manipur Sarkarna machi lokthokpiba loinana hariba JC gi sagasi sarkarga JC gi thopubu singa munna tanabiduna athuma tamda losinbiduna Manipur Sarkar gi amasung Manipur gi praja singi awaba chaithing kya nangliba si machi kohunbiu haina DSLR gi staff singi maikaidagi bawasi mayang phamda thamjeri Porong Pato Labor Project Office ICDPG Employee Singasu Office Asigi Complex Benung the Wakami from Satake Manipur Gayum Tang Besta Sing Tayasuba Pe Luana Sana Cray Manipur Gi Onaso Pifam Topa Pe Pitopio Hare Manipur Gi Anis Suba Lifeline ni Hariba Infal More Lambi National Highway 102 Game from Kayada Lambi Gi Pibam Nomonomagi Soxe Lagle More Digi Technopol Fabugi Lambi Gi Saruk Asina Ka Hena Fatre Lambi Matakta Pukri Gumba Asawa Kom Kaya Lere Lambi Asida Manipur Amati India Gi Angamato Kaya Susat Libane Amaramda Lambi Asida Manipur Gemiwe Kaya Gi Hingnabgi Lambi Amak Oina Lalo Etige Tabak Satari Bane Nongzu Tamatandan Amuka Hena Lambi Asida Sadok Sin Tabada Kudong Sadre Mari Renapa Department Atuba Matamda Lambi Asi Yang Sin Biduna Sanjin Binaba Miwe Kaya Apil Taurakle Amaramda ISTV News the Pamba Paugi Matungina Infal More Lambi Asi Kanana Semiki Tabasata Bano Haiba Hauji Fawa Sabsana Kangulai 3 Haire Stat PWD Makutongo Official Singda Hangbusu Lambi Asi Semiki Tabak Makweda Sinaratri Amaramda Atopa Company Amana Lambi Semiki Tabak Asi Paigani Haina Tauramba Aduso Zapsaba Amakang Dabana Hauzik Lambi Asi Mapu Kanano Haiba Kang Dribana Lambi Gifim Asi Nomonomagi Sokti Lakpani Haire Writers Club Manipur Nambol Nasimna Ningthousand Dhiren Iba My Vision for a Signing Manipur Mingthoma Larik Ama Manipur First Club the Phone Cray Tharam Aduda Art and Culture Ki Minister L. Zainti Kumar JC ILPS Ke Convener Azul Talaiba M. Gono Maitai Writers Club Nambol Ke President Dr. S. Tantibala Advisor Dong Thombam Ibo Pisaku Saruk Yake Minister L. Zainti Kumar na Writers Club na Literature Ki Lamda Lolibat Thaudang Thagat Ningai Ni Haike My Vision for Signing Manipur Ngadina Leba, Amsung Naliba, Manipuri, Matanda, I give it to an Makari vision and I was a conservative. It's up to why it is so meaningful. Young in the country, I have a diversity, and meaningful labor and after labor, but in Makari and Kani, as a propaganda, are a big to the Muna, or in Ghana, so Amzionikat Kiba Charitable Trust Paumi Welfare Foundation na Beneficiary Tarukta Ana Layengi Matiang Onelupa Lak Racing Contract Nakre Foundation Sige Chairperson Wankemsa Samzaina Lusingbuna Mayu Masatuna Shantam Singh Adu Sinakivani Kongsat Aduda Vice Chairperson Pradip Panjabam Amzugi Advisor and Tombira Secretary Sanju Basaspati Mayum Sarup Yake UNMK President Waramba Singh Secretary Leka Dige AK Sanatona Lupal Singh Hundragamanga PTI Ge Senior Photo Journalist Panjabam Santos Lupal Singh Yankai ISTB ke Zit Ningombagi Loina Bigi Lupal Singh Hundragamanga Isel Express ke reporter Sanam Netra Daso Lupal Singh Hundra Liglamgi editors Akwesam Rajan Mete de Lupal Singh Yankai Amasung Naharol Thaudangi Katrimayu Magazine Mete de Lupal Singh Taragi Mating Pangki Hata Makale Kai de Labor Fazil Hapu Mie Kalana Mingzatina Naba Honora Pato United Kolapati Hata Development Council Yang the Bufundo Cray Manipur West of the Pangtuke Pagimi from Amada Councilor Sig Secretary Hazi Arafat Alina Makatana Mingzatina Naba Honora Ayan Gemating Lauragani Haike Sigumba Icham Jamjaba Socially Yamna Maming Leraba Masagi Learned Yamna Kang Heraba Miamabu Hecta Adugumbani Adani Haibagi title Magi Mixat Tiana Hona Kibase, Makatana Haiba missing the Toning Day, Masigi Makatana Tabatari, Ain Yoba, Masim Mateng Loraga, Musing Duki Matakta, Excel Lorgani, Loinana, Atuba Matamda United Hata Development Council Ga, Punna Bhapta Minable Amachangi.
Imphal West Police Commando amasung Special Cell Imphal West ki apun makangbu amana singzamagi singnaba yum khara thibu humbi ki thabak sathabada KYKL ki active member ama thasigi kunga marida fare hari Police Department ki PRO ge sarol amana fagalabami asigi maming sagwapum surjit sahini fugani pan apopole kidraba yaima singzamai sagwapum lekai degini mahana fongdropodagi pistol ama fagale hari hauji amukan atem break amatang lawinasi. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ke season na loy krabadi adu di ma amu hana una punglaro asum tawna mango season na chat krabada adum haina Winkies mango swiss roll su adum panglaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info. Admission open. Medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July. Special futures. Supply of the study material from Delhi. Weekly tests strictly in the NEET pattern. Free studentship secure mark for 80% and above. 50% concessions those students who study more than 2 years in medical class. Hurry, limited seat only. We nourish your futures. Mioi bagi nungai na basimbang zariba aibu mafam chadana langthok pijuna mahok sagi kalda akaiba pihan batana tana aibu mioi bagi yekna bani haibire ngasidi Manipur da NGO ama thoraktuna aibu mafam chana thambina ba senbire season ba loiba matungda aibu storage tank asigi manunda thadabiu maduna aigi anauba mapok ama poktuna amuk hanna mioi bana koigi mating amuk pangzagi. I think we should run. At once. Winkies Swiss Roll. Yam turabo, punsibu, Winkies am tadi piudana. Amuka namayam punamapu taramna oksari makhataba pau supizari. Green Foundation Thabadi Institute of Bioresources and Sustainable Development, Wildlife Institute India Amadi Himalayan Environment Studies and Conservation Organization na Puna Sinduna Nimit Taruk mi Sathagadaba Full Processing Practical Training Ama Sangmajin Thongam the Green Foundation Training Center the Haukre. Haudupagi Tharamda Deputy Speaker K. Robindra Amadi IBS DG Director Professor Den Bandu Saho Warafurki Mapu Ais Subhasu Sarup Yake. Professor Dimbandu Sahuna Processing Unit asidagi lakaduru batha ahum masigi manungda sangai festival manguinana uhegi pothok marang kaina puthupa ngamlabati Imphal Airport Met in Manipur mingthonba mahana hangdupa ngamgani haike Deputy Speaker K. Robindrona Manipur ga subo namak community singna Manipur da marang kaina phangliba uhai wahising process tawuna puthok labadi mapalamna thadokna bo khonabada government ki maikedi pangbai ba mating pangani hairi Nupi na mang tharaga adum la matam nupa de hem nupi tabuk suiba yum de gi tabuk horot paisa tano ko na mangang gi ke oi na nupi ne tabuk suiba nupa ga de morom khara matha sara yu khalak chala sai tala rangani sing wa pham ni si nupi na matha sara ga tabuk kai de kamai tabuk sigin yum ran dong honab da yum gi de makyang angang singi khan ba matam da kai de gi kai dong ni da adubu sungba support am lai tab de gi wa chuma yauri ba sungba anong no support from the government side from the center side sungba support ma'am la pati macha macha la pati makhoi da thok pi bi ni Gender equality purana bagi damakta nupi singda matik mayai pi ba mathok tai haina social welfare minister Nyamsa Kipgena Fongdokre Mar Women Association ye Phil Jubilee Tharam Psycho Youth Club Hall Churchan pura pangthokiba tharamda minister na wafam masi phongdokhibane tharam aduda MLAT and Hockey North Eastern Council gi IES Seri Laltha Josu Sarup Yakhe tharam ga mari renana sobener amasu phongke minister Nyamsa Kipgena gender equality asinupi singda matik mayai pi mathok tabana khunai asid sakotpa purak na nupi simu yokhatpa sangi nupa amasu nupi ge self thungi phibam sab mana na pharba matamda leibak ama sakotpa ngamgani haike to encourage everyone get ahead to aware all such welfare scheme meant to enhance the women's participation in every area like men. This will engage all in social and cultural norms to encourage
combined participation, as well as create equitable environment in home, office, and community, and step forward toward empowering ourselves, so as to empower the whole state and the nation as a whole. Indian Youth Congress nangasi Delhi da Sangsad Gherao Khongjang Sanction Kre Youth Congress Office tike Jantar Mantar Faba Khongjang Sanction ki Khongjang Aduda State tike lakba Youth Congress ke Thomi Singh Sarup Yakhi Manipur ge wanasu State President na Lu Singh Bam Youth Kambu Amana Sarup Yakhi Japanese encephalitis na none ki Rangkung Part 1 da sahi tare khapta ngari bini pimasa ama rimsta laikidre mahak tha sigi kunda rimsta pukatuna like kanarakibni Mahaki igi sample sayang tabada Japanese encephalitis positive oi haiba thengnara kibani makata na kang sandu palaina asi thingna ba none baza yaw na tongan ba mafam singda anti fogging na sing pang thukuna awareness ke tharam pang thokre Sagara ba educationist amasung education director Adamba Elangbom Yama Morangkom Lola Bungda leba masagi mayimda ngarang ayuk laikidre masagi sahi maudaga taruk sukre Kaksing Kathil ke Asin Wamati Nil Kongo Marakta Miyambo Ngahaktang Orabasu Pothapam Piriba Irabot Pakta Handa Kaksing Municipal Council na Gari Masa Singi Parking Oregani Haina Thorakiba Order Yabang Ngamrai Haina Pak Asibo Same Saribat Dat Haudang Loriba Zaninata Irabo Lingsing Lup Kaksing na Fongtokre Pak Asibo Kiliba Lamyam Irabo Kimita Masi Racing Masama Pen Magdaga Tarieta Matamadu Gasi Minister Sankasing na Sangha Bidambani Lesing ini teram degi lup pasina pak asida lay kaya thaduna sangat padigi madu ena ahal oreba singi pothapam oribani maduna municipal council na tholiba order ase kudakta handopiyo haidi hauji makhadana ngasigi sanabagi pau lobisi Ngasigi sanabagi pauda Manipur ke sangna raba weightlifter Sanjita Sanu ke doping test onaramle ma ki mara laitre haina International Weightlifting Federation na fongdokre test aduge urine sample aduge number ona kibane masi administrative ke asubani haire asub loba hira masida mato kadam na sample adu onaramle bano haibu thigat pinaba Sanjita na Federation da wakar kre Ningsi Muyai Australia da handa pangto kiba Commonwealth Games ta kilo yang kini pon ye kanglupta Sanjita na ano bare ko thamdana gold medal laukibane adu federation na market doping test fail were hana medal handuk na wafam lakrabane isuwa si Prime Minister Office faba yagnar padagi Sports Ministry na thabak lokhalakibane haire hauji makhatana tongan ba sanabagi pau ning thousand boyadigi amuk hangbigani Springfield English School Wangjing na sahi tramari madi tratret makhagi nupa masagi yangkai mapal suba Thobal District Level Super Cup International Football Tournament ki champion oikre District Youth Affairs and Sports Officer Thobal na sinduna thasi ki tang kulhumdui degi school taramathoi na grubani thongna khaidoktuna Kodom Popi Sports Complex Wangjing da satharakhiba sahi tramari makhagi nupa masagi yangkai mapal suba Thobal District Level Super Cup International Football Tournament ngasi loisenkre loisan bagi thoramda Thobal District ki Additional Law and Order Wongpham Kasaramadi DYASO Thobal gi ai Purnimasina thoramapusing oike Satharakhiba tournament asigi ngasi chanakhiba sahi tramri makhagi nupa masagi aroiba matchta Springfield English School Wangjing na Brilliant Academy Thobal bu goal ama sinoda maithiba piduna champion oikhibani match asida mai pakhiba Springfield English School Wangjing gi goal adu ke Yurembana match ki yankhai suba minita sankhi amaromda district asina sinduna tha sigi tang kuntaruk tegi school marina saruk yaduna complex asida satharakhiba sahi tratren makhagi nupa masagi yankhai mapal suba Thobal District Level Super Cup International Football Tournament ki ngasi sanakhiba aroiba match tasu Springfield English School Wangjing na 10th Model School bu penalty the goal mari ahum da maithiba piduna champion oikre match asida team animangna apiba matamda goal amata sanaba ngamdabadagi kicks from penalty magna decide togoda Springfield English School Wangjing na 10th Model School bu maithiba pikibani kicks from penalty magta sankhiba Springfield English School Wangjing gi goal singadu Sunny Premjit Banerjit amadi James na sankhi match asida maiti khiba 10th Model School gi goal ahum maduna Rabi Chandra Joisna amadi Bungcha na sankhi Satharakhiba tournament asigi best goalkeeper gi manana Brilliant Academy Thobal gi AK Sridas na takhre
makong mathang taraba school singda thoram mapu singna trophy sing piduna pongning thawatki Unit Taramarigi Nupamasa Mati Nipimasa Boxer Sohum Yankai Nitoina Saru Yaduna Ngasidagi Komalampak Sports Complex ki Boxing Arena da Manipur MSR Boxing Association Sinduna Nupa Mati Nupigi Star 11 Boxing Championship Hokre Hokdopaki Tharamda Manipur Olympic Association ki President Bijoy Koijam Mabagi President Y Irabat Medicom Region and Boxing Foundation ki Managing Director on Color Com Sai SCG Komalampaki Center in Charge Dona Saria Awardee L. Bomsa Sai SCG Ulogi Center in Charge A. Indukiran Namadi Mabagi Vice President N. Rajendra Su Saruyaki Championship asigi ngasi ahubunumiki pangthokiba KG Nipunipalgi Subjunior da Ukrulgi Asungpong Camping na Zirigi Ice Heltanbu Thobal District ki Ice Rohitna Senapati District ki Ronaldo Yungkhai Bambu Maithiba Pikhi KG Yankai Marigi Junior Men's da Sandel ki Mangteloya Singkomna Imphal East ki El Nikes bu Maithiba Pikhi KG Yankai Taru ki Senior Men ki pangthokibadana Technopal gi PIS Maibrazit Maiteina Imphal West ki KS Yaipabu Maithiba Pikre Unit Taramarigi Nupamasa Madi Nipimasa Fencer Sohum Taramatoina Saru Yaduna Komalampak Indoor Stadium da Thasi Tang Kunmanga Digi Sathariba Taramari Suba Governors Cup is 11 Fencing Championship ki ngasi pangthokiba Senior Men's da Manipur Police Sports Club ki TS Rajeshwar Mills ki TS Rajiv Olagi M Punchiba Madi Unit Asigi W Rosanna Ahan Bani Suba Madi Ahum Suba Takre Category asigi EP gi pangthokibadana Sai RC gi TS Bonamali SWC gi A Lenin OC gi TS Phantom amadi Mills gi S Jayantana ahanba ani suba amadi ahum suba takhi Sever gi pangthokibadana SA gi TS Ajit Kumar Unit asigi TS Sabi SWC gi N Solik amadi Mills gi Arun Kumar na ahanba ani suba amadi ahum suba takre Senior Women's ki pangthokibadana Olagi W Thoibi Mills ki S Bindu SA gi K Osinamadi Manipur Police Sports Club ki W Rosina ahan bani subamadi ahum suba takhi EP gi pangthokibadana Manipur Police Sports Club ki RK Rebika Unit asigi M Sandhyarani Upagi S Singkhaingan Biamadi Sai RC gi S Kiran Balana ahanba ani subamadi ahum suba takre Sebargi pangthokibada Manipur Police Sports Club ki TS Daina Upagi S Hiron Mills ki Ice Arna Priya amadi Misigi N Nisha Sanuna ahan bani suba amadi ahum suba takhi Sahi Tramri Makhagi Nupamasagi Yankai Mapal Suba Kakching District Level Super Cup International Football Tournament ki final da YD High School Kakching amadi Martin Grammar School Kakching ga sanaragani District Youth Affairs and Sports Office Kakching na sinduna Thasigi tang kunmari digi school nipan na grubani thongna khaidokuna District Sports Association Playground Kakching da sathariba Sahi Tramri Makhagi Nupamasagi ngasi sanakiba ahanba semi-final match da YD High School Kakching na PR English School Kakching bo goal ani sinoda maithiba piduna final sangkhibani ani suba semi-final match ki sanakibadana Martin Grammar School Kakching na Elangkaina High School langmaidung bo goal ama sinoda maithiba piduna final sangkhre amaromda district asina sinduna thasigi tang kunmari degi school tarana grubani thongna khaidokuna playground asida sathariba Sahi Traten Makhagi Nupamasagi ngasi sanakiba ahum suba quarter final match ta Kakching Higher Secondary School na Langmaidong Higher Secondary School bu goal ahum sinoda maithiba piduna semi final sangkhre mari suba aroiba quarter final match ki sanakibadana Grace Cottage Culture and Education Department Kakching na Sanatombi High School Karakpu penalty de goal manga mari da maithiba piduna semi final sangkhre Sathariba tournament asigi ahanba semi-final match saying ayupung tare tabada Kakching Higher Secondary School amadi Martin Grammar School Kakching ga sanagani ani suba semi-final match saying ayupung nipal tabada Grace Cottage Cultural Education Department Kakching amadi PR English School Kakching ga sanagani tournament sing asigi aroiba match sing hayeng nungthil sanaragani
Manipur Kang Association gi miyang makhada Jotin Waikhom na sponsor toraga tha sigi tang taramatoi degi kangkhut taramatoi na group mari thongna khaidoktuna laijing ningthau kangsang thangmai banda sathariba mari suba Waikhom Gamini Laima Memorial Kendra Wise Likam Knockout Kang Tournament ki ngasi sanakhiba match ta thangmai ban Kendra kangkhut team A na Kaisam Thong Kendra kangkhut panjel taramapol taratreta maichiba pikre Kabasari bayai makata na ngasi oikiba inga sagi pawamok lobise. Environment Directorate ki phangkiba ngasi oikiba inga samadi nujugi pawda khwaidagi sakhiba Celsius degree 38.63 khwaidagi ingba Celsius degree 38.18 Nuksita yawa ising manil gisang maximum dasada mariputra nipal dasmik mariputra teruk minimum dasada yang kai humdoi dasmik yang kai humdoi oiki ngasi ginong cuki pagisang tarani thoi dasmik humpudruk millimeter ni Hauzik loshila pada maruba paw amuka hanau. Ngamkai amasung apun ga sakta ngakuna thamnaba daiptoleba mari lenaba singa unaduna miyamgi ihul khanga thabak tawri haina Chief Minister N Birena haikre. Framework agreement ki mayukta Manipur ge civil society singna August amada Manipur pumba general strike tawragani haina lauktokre. Amasung Anau balengak asuna Jennings Hospital da liam na test yang haiga tare tawbagi kudong sawa pangangani haikiba adu misang sangaleba miwe khara khaki oiduna leire ngasi gidi ISTB na miyam gidamak ta pizaba paw mata ngasi da loijare miyang tabiri ba miyam puna mapuso amuka na khulumjari